ishabarebereza irambata ibintu umugisha ashabira bicirizo kureba ngo bayibembeza mukamaro hango bwire bwona omaka gabo babana bendo bahangazi nkabyaro hano mukazi we okubahangwire nanensi ne baba hamutwe konka hawenji umusirizo kikoviro imbawazaranga nano banjizwaranga nawo cyo basika okumara imyaka 50 omubuswere ariko hayo urubazo rwe byaro hakwatanise no mukazi we bagizire basima ruhanga ogwo mu Rwanda we fakazi n'amafuzi ahabo kuba bakarabo mu mbera mbe munonga kadira mutsimo ruhanga ishewe fuzi kandi omucwiwe manja wabafakazi kandi arukuzitwa mu buryo babyara no mukazi we atwire batwazaje ombanzo tokubaza kugera kwizo liyona iyo kwasa kugera amuze bajyana utogu ni mwanga tata wita katogese bintu binji na mama umurubiyo no kunda mukama omukoro gutakatandikire ishabarebereza abandize kwa serenji y'abana eyibayombekira bazire babo bamwe mu bebembeza bashikira ha mukorogo tugambireho nabo tako basa kugira umukoro atamanisi kana yindi kugira umukoro atamanisi urugamire kujwanza omukago n'ubwebembeza Lawrence Byaruha akagitwa n'umukazi wo mwaka gwa 1994 omubushwero burukwera kandi orahanga bahira abana hamwe na nabijukuru amakuru agagasha kwa Abraham Ganzi.